Jo, sar no, kan pot buat pesta no je. Jom berat tiga tak. Oh, biasa gilongnya. Kiratannya. Biasa ya. Timon budaya ya. Ya amplop dulu dua beg aja. Malai. Luar beg serba bujo. Anak muda. Amplop serba pejabu tak kerak tak bukan nak ipa lagi ya. Mandron pada mujo. Hai long, jai aku jo 5,000 lah. Dapat siklo beg gekas serba. Jo serba pajo tak jai. Lah beg go jungki yo. Jadi bangkat, karena pak dapat jauh bu kauria ya, karena di samping rumahnya karena kantin hina, ya samping jendela hina karena kawasan bebas merokok. Nya berarti artinya jeda merokok hina ka? Hai. Karena dulu hina kawasan bebas tak rokok. Berarti hanya dah merokok inan. Nggih. Hanya dah merokok. Pacaranya hina ka dulu kawasan bebas merokok. Akunya itu hina kawasan bebas tak rokok. Tetapi hanya dah rokok inan. Bak telah mumpung dah yo. Yang kata telah mumpung man. No, lompu bangai pokoknya deh. Tapi sang bangkat, drone yang pungoyo. Sedangkan itu kawasan bebas merokok. Nya berarti jeda merokok, hompi dilarang merokok. Nyan baru hanja merokok inan. Nya sih. Itu pernah overlay di Mutabo. Dah. Kau hanya overlay tu. Rada ulay di blue. Tak kawan. Kau tahu dah habis baju dulu. Tak perlu. Dah duk berdiri-berdiri dah yang. Ui, pa, tanggup Kanong. Subhanallah tu, si komplain aja. Iban cara le kanong kat jingo. Kena dia betul dah ni. Cuba cara no. Oh, Tahu le mabuk dah mana mah. boleh pergi ke mana? Nan tu. Sebut nam. Anak le tu dah. Cuba temannya. Bila mau bikin cenggu. Nak bikin betul dah. Cuba cara le yo. Hana dah komplain aja. Cuba le. Oh, kebencian mana deh? Cuba cara tak perlu baik. Jadi agak kan musulam ni gue. Cuba tak perlu man. Nak kebencian tak pelung teman. Tak pelung jenuh teman ju. Apa apa kah? Okay, kamera ready action. Okay, kamera action. Ready action. Okay, kamera ready action.